ungsod sin zakatul fitrah niya. Ungsuran niyo na hapang daig niyo yan, isusyo na yung kagalakan niyo. Sabab na iniyan bang makasakat na ina magtugot pa patas si minbal, di na siya maitong zakatul fitrah, maitong dakuman siya sa dakpa. Amoyan to yung pahati namo. Ng mga kaulang ng kabayan, maluminit dakuman, bang kamu mabaya amin na kani at sumambahayang haadlaw ini Idul Fitri, karina kamu mga tuan, mga katautay manguran, karina kamu pumasjid supaya amin makaabot kamu. 7 minit dakuman habyaon, pagdatong sinini imam nato magsambayang kita no insyaallah. Iban sila minagwayon, nasuot ka mo mga taymangod, mataod pa, maluag pa yung biaki diyaon, extension yaon. Suot ka mo mari. Amuyat to, yung pahati na mo, insyaAllah, takat-takaran na to pa, umaalis sa kuno ibang tunga, supaya ikatindog sa bayang, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Allah subhanahu Sungin yung pauna, mga temang mo, namin malahan-lahan yung suot ka mong kalawang, supaya magtupon makasuhin na buhayaw. Kung kita yung usapan niyo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaka wahdah, wa nasara abdah. وعز جنده وهزم الأحزاب وحدا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matema muda agama Islam wa nitakuman dojo ke kalau menurut haki semua yang matema mud jawabna dengan sumung apa suara namanya sudah melatih dia akidah masih dia ini bangun dia keputusan sudah mulai Sangat-sangat soal mengatur menumbuhkan hari nasihat kalau di masjid pada dunia hari yang terbaik kita insyaallah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Mengaku ayat memang hot pada kamu ayau guna malu guys semua ini mengaku. Bangsa kamu memang supaya pakai imam sama-sama kita mengindu bersembahyang insyaallah taala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lawan kainan pusat patuntungan mengani mama atau jemaah jamaah di masjid. Kami niatnya doa ini patuntung saja. Ini niatnya doa misalnya sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bangapan bangsa Fatimah amin yang ma'muman juga saja ma'muman. Balikanku usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini ma'muman atau ma'mumatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Mungkin kita ini maaf ya, mulai dari sembahyang. Salam jami'ah sunnatan Idul Fitri. Rahimakumullah. استووا استقيموا سووا صفوفكم وتراصوا أثابني وأثابكم الله.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الله أكبر 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين
والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan kataw tay mahuran. Dain ha mga sa sigpit-sigpit na kahalan sin mga sila kaanakan hawak to mabutas na sila ring hakamaasan nila. Muna-muna hatawi at si manusia bang doon na hanasa sa karatan mo kikita sin ambok anak ina atawakan ama niya natanto na sadya magkarukaan iwan magkasusahan kang na way ruwaing sumaikpat palong simpikilan iwan katumtuman niya buat malingkan in kasi iwan lasa pag ayurakan niya sin ina ama niya kanya ding hakabata sambil nasadya siya miabot kapangumulan niya. Demikian biadahat tu isab inhambok murid pakuro bang mahutas na in murid deng haguro niya amuray sabyad to in pagkatumtuman niya in panagnaan sing kabuhi niya sambil pakahinapusan nahinang sabab in nakawatok siya nakakama nahinang sabab in imingat siya hasabawan sing guro niya. Nabiya dahat itong mga kamaasan, kamakulangan kataw tay manguran inhal sin biyak kato taniyo. Hakahinapusan sin sin bulan Ramadan. Biyak dahat to isab in pagkatumtuman na to. Amurain mga karayawan tiyok balkato sin bulan Ramadan. Walillahil hamd. Tamba manamba in karayawan nahasil sin tiap-tiap kanya pakanya deng hasawab sin bulan Ramadan nakabatok in kita niyo nakakama hindi magsambayang simambayang na hindi magbawas sa Quran nagbasa na hindi magsasarak ka nagsarak ka na in katantan hinang marayaw hawala pa di majato ha bulan Ramadan pag-abot sin bulan Ramadan di magbus na nabiya dahat sa mga tay manghod in mga sahabat karidaan sila katan sin Allah Ta'ala. Hawak tuman nawapat na in Rasul sallallahu Ta'ala alaihi wasallam. Nando in karukaan sin mga sahabat. Labi awla na tuod in Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hasawab sin amoy linduran dam iwan tumtum lasan niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil nakaiyan siya. Hasa suko sinamo intao imian nawapat na in Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya lautun niya. Amuin lasa niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di man siya kailo malang timindog na in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hancipak iwan namong in Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Laung sin Abu Bakar Siddiq laung niya man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Isiyu in nagtag-ipon pa Muhammad sa hunal to din Nabi Muhammad nawapat na. Pagdungog sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu way ruwaing nahinang niya wat malingkan sa siya kailo limingkod iwan natanto niya sin in Nabi Muhammad nawapat na. Nasa tiyoy sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Laung sin Abu Bakar, laung niya wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyul la yamut. Adapun hisiyo in nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala,
bunal to din Allah Ta'ala na buhi salama-lama, kakal. Nabi adahat to sabing kita niyo mga kamaasan, kamagulangan, atumtuman na to ingin hawabaran. In tiap-tiap din kato taniyo, bang impiag tatag-ipunan niya na imbulan Ramadan, bang impiag tutuhanan na imbulan Ramadan, na tumtumon na to imbulan Ramadan yuklid na. Yadto na maideng halawman sintiap tiyasyo lakan din kato taniyo sing kahapon niyon. Adapun bang hisiyo-siyo in nagtutuhan pakatunggal sin Allah Ta'ala na tumtumon na to in Allah Ta'ala buhi sa kaumulan salama-lama. Na murah-murahan mga kamaasan, kamakulangan kataw-tay mahuran, tiyay sin Allah Ta'ala ingkatan sin aman ibadat na to manahot maaslag matiyo iwan sin mataod sa tabang man tiyay niya in pagpangayo na to kamaapan iwan kaampunan hakatan pardo sa hanay nang na to iwan bang man kita niyo lakpas da iwan lamod da rin ha mga miyamahardi ka sin Allah Ta'ala hatiap-tiap diuman sin bulan Ramadan dahing halong sinapinarka jahannam insyaAllah Ta'ala. Na adlaw ini murah-murahan antara sinamuin pagkukuyag iwan sin kasusahan karena biya na sin ari pagkatumtuman na to bang uno in limabay haamin bulan limabay labay bang biya din in kaari-arian na to damikyan magkukuyag karena murah-murahan madaot na to indarao gandeng Allah Ta'ala maraog na to in kaampunan sin madawhat na to in kaampunan sin Allah madawhat na to in kamahardik andeng deng halong sinapinar ka jahannam iwan murah-murahan madawhat na to in amin panay maikato sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin istaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ila yaumiddin. Amma ba'd, murah-murahan mga taymahud na bangso pamaha pamikil na to, iwan panali na to, in kita niyo, lamod na rin ha mga murah-murahan yang pun na sintuhan, miyaab na sin Allah, lamod na kita niyo, insyaallah ta'ala rin ha mga mihardi ka sin Allah Ta'ala ding halong sinapinar ka jahannam, na muna-muna ayaw na kita niyo magbalik, mau paamoy parakala, lialayuan sing kanya pa kanya. Nakalando na kita niyo, muna-muna, pialayo sin Allah Ta'ala, ding hakabinsanan, halong sinapinar ka jahannam. Nakalando na kita niyo, siyut sisintuhan, iwan lianuan sin Allah Ta'ala, iwan miyaab, inkatan, uno-uno kasaan na hinang nato, na murah-murahan, tuyon na to na, bang aun sarapat, biya sa pantun amuin katas puti bang ingkatas puti haamuin way na tamak-tamak niya matto way na lumi-lumi niya na ayaw na to nabalikan muna-muna di na to matanto yung kabuhi na to way rin kato tanong yung makaiyan ada kala lang niya siya da pagtawatan kumaan kalu-kalulong niya tahong balik abutan ko pa imbulan Ramadan na wala na to sadya kihat kiingatan iwan nabis tabang maunuin tao isab sin din ha mga piyapanjari sintuhan in wala na yabot hatahon ini sin bulan Ramadan. Ang kanda mga taymahod ha adlaw ini murah-murahan inamuin sa salamatan sa lago-lago kaampunan sintuhan madaot na to na insyaallah abi-abihong ko ginhawa baran ko daning kita nyo katanda hindi amuin insyaallah ta'ala ri na to nabi ang mga lumian magbalik ha diin-diin ning kakausan na to na amuin lumayo kita niyo rin amuin panulangi din hakabayaan sin Allah Ta'ala na murah-murahan damikyan ha adlaw ini adlaw pagkukuyag singkatan insyaallah Ta'ala bukod da sad to pagkukuyag sa wablong ta
na nakalipwas na kita niyo ray nga pagtangka dahil nga amin uhaw iwan sinhapdi sa impagkukuyag na to karna na amin madawat na to yung kaampunan sintuhan. Impagkukuyag na to sawab murah-murahan bang man kita niyo lamod dari nga mga mihar di ka sintuhan di nga kabinsanan. Amo sayad to insyaallah taala na murah-murahan pagkaysabin adlaw ini dahil nga mga adlaw ipamahalayak sin Allah taala in maapon niya iban ampunon niya in mga pardo sa sin ipon niya nando imbya ka to taniho antara sin kita niyo na paunon na to in pagmaap niya api in mga kaanakan mga yung nakamaapan pakamaasan namikyan in kamaasan namo na dumihin man kamo kamaapan ang mga kaanakan in kami kamanghuran damikyan mga yung kamaapan pa mga nakamakulang damikyan in makulang mga yung nakamaapan pa mga indumihil kamaapan pa mga kamahuran ramikyan in mga kababaihan kaasawahan ramikyan mga yung resab kamaapan hakabanahan kita niyo nakatan siwo dain nakados sa iban sing kiarusahan na magmaap ni api kita niyo mga taymahod so buhay na takaran na to magmalingkan us-uson na to in magmaap ni api na kita niyo sawab na di na to matanto in kamatay na to bang kita niyo ri makapagmaap habi hayaon na po no pakita niyo makapagmaap ni api insyaallah taala na murah-murahan mapuas na to ini magsama-sama mangindwaa labi aula in mga kataw tay manguran namo iyan hakwa dumhin man kamo kamaapan kihatihan namo si namo in paso niya na nam sin kamo ang kanda kita ni awal na siwang bahayang na muna-muna bangaon sa rapat inyari kita niyo biyayaon halaw si masjid na makapag-jara-jara kita niyo makapag-miap-miap kita niyo isan kita niyo rin na makapagkita iso pamahayat makalayuan na kasuukan bangman kita niyo nakapag-jara-jara hira hindi away sin Allah Ta'ala sa murah-murahan bangman isab amuin madawhat na tuwing kaampunan sin Allah Ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inni da'in fa aminu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibul lid da'wat. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan namu, ya Allah ya Tuhan namu. Dari kami nagsama-sama di mayak sa si mga sinwapat di manamu. Wairu wa ing hangat hulat sing kami buat malingkan ulung rahmat sin ikaw. Murah-murahan ya Tuhan namu ya Allah. Tiay mamingkatan sin ibadat namu manahu tiban sin maaslag matiyo iban sin mataw. Syata ya Allah wang manis ablamud na kami rin hamang sila. Miyahadi kamu ding halong sila pinarka jahannam ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan namu mangayutul kami kamaapam, mangayu kami keampunan. Kataan padusan na inang namu. Padusan sin mga kamaasan namu. Padusan sin mga kaapu-apuan namu. Padusan sin mga kaasawahan namu. Padusan sin mga kaanakan. Padusan sin mga kaukampung lahsya namu. Padusan sin mga kaburuhan namu. Padusan sin mga kamuriran namu. Padusan sin katan kialasahan namu. Padusan sin katan lima sakam akarnam ya Rabbal Alamin. Sibuda ya Allah imanahu timan sin maaslag. Sibuda impiag turan namu iban sinway. Sibuda in nakauna iban sin nakahuli. Sibuda in nakatatampal iban sin nakatatapo. Sibuda in katuntuman namu pa iban sin kialupahan namu na. Ya Allah ya Tuhan namu. Yari kami nagsama-sama himo ko halawang sin rahmatmu ya Allah. Ando kaulung itu kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah mo kami rin na kaulungan. Ando isipaway umulong kami ya Rabbal Alamin.
Ya Allah bang kamiri na maapun anu isu pawain dumil kamu kamaapan. Bang kamiri ampunun isu pawain dumil kamu keampunan ya rabbal alamin. Ya Allah mangayutur kami ya Allah pangayun na muhadlaw ini. Bang man pasurun mo kami katan palong sinsulo kami ya rabbal alamin. Ya Allah pasura kami palong rahmatmu, pasura kami palong ridhamu. Ya Allah ya Tuhan namu pasura kami palong sinsulo kamu. Pagpunong-uno kami iman sing kamaasan namu. Pagpunong-uno kami iman sing kakasin namu. Pagpunong-uno kami iman sing katan sinamin lima sakam hakarna ya rabbal alamin. Labi aula berman kami makapaghambu dakataan iban sing junjungan namo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awala namo na siya kita bangman sa kakitaan namo na siya halaw sa surga ya rabbal alamin. Awala namo siya kiaulinan bangman kaulinan namo rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awala namo na siya riyumog bangman karuan namo rin suara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Demikian ya Allah ya Tuhan namo bangman sabi ya Allah ya rabbal alamin halaw surga kakitaan namo izzatul wujud ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan namo ya Allah ya Tuhan namo yari kami nagsama-sama timayap sa tasimong kasindwa padi manamo wa yiduwa ing hangat hulat malingkan ulong rahmatin ikaw mangayutul kami kama pani ya rabbal alamin. Lapas sa kami ya Allah di hakatan kabinsanaan di hadunya dapat palaw simpakulan labiluan haadlaw kana ya rabbal alamin. Ya Allah rin namo kakausan ayaw pakain halaw simpakulan ayaw pakain na parang mahsyar ayaw pakain halaw sinarka ng kakausan namo balingkan misal inding diri namo nakatahanan di hadunya sa ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan namo murah-murahan bangman ipagkukuot mo ing sabarang muslimin ya rabbal alamin adlaw ini. Sibuk na imbuhi iban sinyatun halaw sing unod lupa ya rabbal alamin. Sibuk na imbuhi iban sinyatun hapunod lupa andu pangayon namo kay nabiluwan ning kamaasan namo. Mga kapuapan namo mga katatemuran namo. Amin yatun halaw punod lupa. Ya Allah papagkuku ya sila ya rabbal alamin. Amin paluabon mo kanila yung pakulan mo. Kung pakulan nila, paluabon mo kanila ya Allah yung pakulan nila. Pasahayahon mo. Pukabon mo ya Allah ilkalawang-lawang sisura mo. Lupoy-lupoy sumul matupalang si pakulan ya rabbal alamin. Demikian ya Allah bukun ating kami ini bang maling kataan sila mga ipon mo labi awlan ng mga bangsa muslimin. Labi awlan ng mga kataw temuran na muhawula basa ya rabbal alamin. Ya Tuhan namo pangayon namo sandak mana adlaw ini amin kakitaan namo ing pagkukuyag sa mga kataw temuran namo ya rabbal alamin. Mura-murahan na yung adlaw ini sambil pakahinapusan bangman in mga kataw temuran namo halong kasikpitan. Bangman in mga kataw temuran namo nagkabalo na in mga kataw temuran namo nagkayatim na in mga kataw temuran namo nagkailuna. Ando bangman na yung adlaw ini sambil pakahinapusan ya Allah amin papagkukuyag mo na sila ya rabbal alamin. Bangman ya Allah amin irihin mo na kamu katan ya Allah indarawan ya rabbal alamin. Iban tunjukkan kami katan bangman mahinang namin kasabab-sababan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan namo ya Allah ya Tuhan namo mangayotul kami kamaapan iban kaampunan. Mangayo kami kamaapan iban kaampunan. Demikian ya Allah ya Tuhan namo pangayoon namo kay mo ando anong karai kami Allah paulani kami bi singkain na tagna ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan namo maluway na kami wala iulan. Ya Allah ya Tuhan namo lando in sikpit sinamin hula amin di ulan ni ya rabbal alamin. Bisanin inumun ya Allah masikpit ya rabbal alamin. Ando bangsa pama ya Allah wala na kami ulan sa sing taon sing dosa namo. Sa sing kakulang sin istighfar namo. Ya Allah pangayoon namo ang pesa mga kaanak-anak amin way dosa-dosa nila ya rabbal alamin. Yari pa mga kamaasan namo amin li asan na nagibadat mo kami ya rabbal alamin. Demikian ang pesa mga pipanjari mo maghajat ha mga ulan mo ya rabbal alamin. Yari mga kabinatang-binatang mga katumbo-tumbuhan maghajat ha ulan mo ya rabbal alamin. Ando pa ngayon kay ang sin mga sila nasabot yato paulan ni paakaran na kami paulan ni ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan namo ya Allah ya Tuhan namo demikian mga kamaasan namo ilham ibang mandilan nila kami kamaapan katan padusan ng kanila ya rabbal alamin. Biadahatin mga kaburuhan namo, biadahatin sa suko sing kiarusahan namo. Demikian ya Allah ya Tuhan namo, pangayoon namo kami, patutukan kami halaw ibadat mo ya Rabb, patutukan kami halaw hidayat mo, pasuka kami halaw pagtaatan ya Rabbal alamin. Ya Allah bang biya sing kain na tab na halaw bulan Ramadan intari namo mag-ibadat, paman kami pataptapon mo ya Rabbal alamin.
Magpatilipon kami ya Allah ya Tuhan namo dihangkatan sat-sat mana cacing syaitan. Karena bihaun ya Allah ya Tuhan namo limayan isabing syaitan. Ando limayan isabing balikin syaitan. Demikianin hawa nafsu si manusia. Ando mga yutur kami tabang kami ya Rabbal Alamin. Ayaw kami pasari ya Rabbal Alamin. Birahmatika allati wasi'at kulla syai'. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir Allahumma lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li arbabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Sallallahu ala khairi khalqillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Eid Mubarak kan yukatan.